Mwiriwe nanone mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica ku muyoboro wa Nine Media. Nizere ko mukomeje kubwa neza, nizere ko muri amahoro kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano. Tukomeje kugenda rero tubagezaho amakuru, murabizi ko twibanda ku ngingo zitandukanye ku bivugwa hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'inyuma y'umugabane wa Afurika, tukagerayo tukayareba imigabane igiye itandukanye biri kugenda bihavugwa kabisa biri kumvikana. Tugarutse rero hano iwacu mu buryo bw'incamake, nuko Visit Rwanda yabaye umuterankunga wa Rakripa na Los Angeles biri kumvikana hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Andi makuru ari kugenda atugeraho nuko isatura ngo yakomerekeje uwahiraga ubwatsi, biri kumvikana hano hafi ya pariki ya Nyungwe. Tuvuze isatura ikaba ari ingurube nyine y'ishyamba, biri kugenda byumvikana ku bantu batayizi. Andi makuru ari kugenda atugeraho mu buryo bw'incamake nuko Mubaraka akaba umwe mu bari kwiyamamaza ku mwanya wa perezida hano muri Uganda, yamaze gutangaza ko igihe cyose yabaye perezida hari indimi yahita aca hano muri Uganda. Tugarutse rero ku makuru yacu mu buryo burambuye, nuko Visit Rwanda ikaba yamaze kugenda ijya mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Murabizi ko tugenda tuyibona mu makipe atandukanye nka Arsenal, za Juventus ndetse n'andi makipe agiye akomakomeye hano ku isi kabisa. Murabizi ko Visit Rwanda imaze kugenda iba umuterankunga w'amakipe agiye atandukanye, ikaba yamaze kugerana hano muri Amerika kuba yaba umufatanyabikorwa w'amakipe agiye atandukanye. Urwego rero rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko Visit Rwanda yabaye umuterankunga wa Rakripa ikina shampiyona ya basketball muri leta zunze ubumwe za Amerika NBA, murabizi, ndetse na Los Angeles Rams ikina umukino wa National Football League, ikaba yamaze kuba umufatanyabikorwa. Biri kugenda byumvikana. Aya ni amakuru yatangajwe rero kuri tariki ya 29/2025. Ni ubwa mbere ikigo gikomoka muri Afurika cyamamaje muri shampiyona ya basketball muri Amerika NBA ndetse ni umukino wa Amerika wa football National Football League. Biri kumvikana bikaba ari ubwa mbere ibihugu byo muri Afurika bikomeje kugenda byamamaza muri aya makipe kabisa yo muri Amerika nka shampiyona ya NBA. Murabizi ko ari shampiyona ikomeye kabisa, ni shampiyona ihuramo amakipe agiye akomeye cyane, ikaba ari shampiyona ikomeye hano yo muri Amerika ya basketball kabisa, ndetse si yo gusa, ikaba na shampiyona y'igihugu National Football League kabisa. U Rwanda rukaba rwamaze kugenda ruyamamaza nka Visit Rwanda, murabizi ariyo ikomeje kugenda yamamara mu bihugu bigiye bitandukanye. Gitezwe ko ubu bufatanye buzafasha u Rwanda kugeza ku ntego kabisa yo kwinjiza miliyari imwe y'amadolari bitarenze 2029. akaba ari amasezerano bagiranye, bakaba bakomeje kugenda batangaza ko iyi Visit Rwanda izagirana amasezerano n'ibihugu cyangwa se n'amakipe ya hano muri Amerika imyaka igera kuri 4 uhereye kuri uyu mwaka wa 2025 kugera 2029. Hashize igihe rero Visit Rwanda igaragara mu makipe agiye atandukanye yo muri leta zunze ubumwe za Amerika mu bikorwa bitandukanye kabisa. Harashize iminsi abantu bakomeza kugenda babibona, byiganjemo iby'umupira kabisa w'amaguru. Ibiheruka bikaba byari urugendo yakuranaga na Arsenal mu kwitegura umwaka w'imikino 2024 ndetse na 2025. biri kumvikana ibi twakomeje kugenda tubona Visit Rwanda hano ku makipe, mu ikipe ikomeye hano mu Bwongereza ya Arsenal. Twakomeje kugenda tubona ira mipira yabo yanditseho Visit Rwanda, bukaba ari uburyo bukomeye bwo kugenda twamamaza nyine kabisa u Rwanda rwacu kugira ngo rukomeze kugenda rwamamara ku isi. Ibyo ni ibintu bikomeye. Murabizi ko nyuma ya shampiyona y'isi y'amagare u Rwanda rukaba rukomeje kugenda rujya mu makipe agiye atandukanye, rukomeje kujya mu makipe atandukanye akomeye kabisa. Rukaba rwamaze kugera no mu irushanwa rya NBA kabisa, ni irushanwa rikomeye rya hano muri Amerika rya basketball, ndetse ntabwo ari basketball gusa, bakaba bakomeje no kujya mu makipe y'ibihugu gukomeza kugenda bamamaza Visit Rwanda kabisa hejuru. Kodesha po kuri Visit Rwanda. Nyuma y'umukino rero wabereye hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, RDB ikaba itangaza ko Visit Rwanda kabisa yamaze kugirana amasezerano kabisa n'aya makipe uko ari abiri. Los Angeles Rams iri mu makipe meza kugeza ubu, ikaba ari amasezerano azagera mu mwaka wa 2029 komeje kugenda batangariza. Si gusa kuko rero leta y'u Rwanda yanatangaje ko yanagiranye amasezerano na Los Angeles Clippers. Biri kumvikana ntabwo ari ikipe yonyine, ikaba yagiranye n'andi makipe atandukanye harimo Los Angeles Clippers nayo ya hano muri Amerika. Ikaba ari shampiyona igikomeye iri kugenda ibera hano muri Amerika, bari shampiyona igikomeye muri leta zunze ubumwe za Amerika nkuko twakomeje kugenda tubivuga. Bikaba ari ibintu byiza cyane kabisa. Rero iyi kipe ikaba yagize nibyo ikomeza kugenda itangaza, ivuga ati kabisa natwe tuzafasha abanyarwanda mu bintu bigiye bitandukanye, kuba twahereza amahugurwa abashinzwe amashampiyona yo mu Rwanda. Ubwo ni kuvuga n'abatoza, bavuga ati tuzagera tuzamura kabisa imikino ya basketball hano mu Rwanda, tugenda tububakira ibibuga. Ibyo bikaba ari ibintu bakomeje kugenda batangaza, bikaba ari ibintu kabisa byiza cyane. Visit Rwanda ikomeje kugenda igeza ku baturarwanda, ikomeje kugenda igeza ku banyarwanda kabisa. Ni ibintu kabisa bishimishije,
Visit Rwanda niyo izaba iri mu baterankunga bakuru ba Los Angeles Rams yerekanwe kuri Kofi Stadium, biri kumvikana ijyamo abafana ibihumbi 70 no kuri Hollywood Park, inzu y'imikino iri kubakwa izajya yakira imikino itandukanye, no kuri Antwit Dome yakira imikino ya Rakripa. Biri kugenda byumvikana ko Visit Rwanda ikomeje kugenda kabisa yaguka ijya mu mikino igiye itandukanye, bukaba ari uburyo bukomeye kugenda bamamaza kabisa, bakaba bamaze kugera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba ari ibintu byiza cyane kabisa kudesha kuri Visit Rwanda. Rero tugarutse ku yandi makuru yacu mu buryo bugiye burambuye, nuko ngo Musabyimana Vincent w'imyaka 54 wo mu karere ka Karongi arembeye mu bitaro bya Mugonero nyuma yo gukomeretswa n'isatura cyangwa se ingurube y'ishyamba, bikumvikana ubwo yahiraga ubwatsi hano hafi ya parike. Akara amakuru bakomeje kugenda batangaza avuga ati uyu mugabo ufite abana 10 nyine n'umugore umwe kabisa, akaba yakomerekejwe n'ingurube y'ishyamba ubwo ngo yajyaga kwahira ubwatsi hano hafi ya parike. Rero amakuru yakomeje kugenda yatangajwe ko ngo uyu mugabo ngo ubwo yarimo yahira ubwatsi ngo yabonye iyi satura iryamye ngo akagira ngo yapfuye, ngo hanyuma agakubita inkoni hasi, ngo iyi satura ikabyuka yiruka ikamukubita amahembe ewana, ngo yamukomerekeje ahantu hose. Nkuko bakomeje kugenda babitangaza avuga ati yamukomerekeje ku maboko, yamukomerekeje ku maguru, hanyuma rero ngo yaryamye hasi atubwenge, aza kugarura ubwenge ngo abona ari aho ngaho, ariko ngo isatura yagiye. Nibwo kubitekerereza rero ngo ushinzwe umudugudu we, hanyuma ngo umudugudu nawe abiteza ku buyobozi. Uyu mugabo ngo bamufasha kumugeza kwa muganga, bamugejeje ku bitaro rero ngo byaho ngaho bahise bamujyana ku bitaro bikuru bya Mugonero. Ubu ngo akaba ari harembeye. Umuyobozi rero wa karere ka Karongi Muzungu Gerard akaba yakomeje kugenda ngo akurikirana ibintu kabisa, akaba ari kugenda atangaza avuga ati abaturage twakomeje kugenda tubabwira ko badakwiye kwenderanya zino nyamaswa kuko zigira amahane kandi zifite n'imbaraga nyinshi cyane. Bakaba barakomeje kugenda babitangariza abaturage bavuga ati ntabwo mukwiye kwegera ahantu kubera ko izi nyamaswa zishobora kubica. Hanyuma rero yakomeje kugenda atangaza avuga ati nidusanga tuzakomeza gukora iperereza, turamuka dusanze isatura ariyo yenderanyije uyu muturage tukaba tuzamuha indishyi y'akababaro. Hanyuma rero nawe nidusanga ngo ari we wagiye kuzenderanya kuko ngo bajya kuzihiga, nawe akaba zabihanirwa n'amategeko kuko ngo bakomeza kugenda babitangarizwa. Ayo niyo makuru yakomeje kugenda atangaza uyu muzungu kabisa, avuga ati turakomeje kubikurikirana kugira ngo tumenye niba isatura ariyo yenderanyije uyu muturage. Andi makuru rero ari kugenda avugwa hano nuko ngo kabisa hano muri Uganda amatora arimbanyije, hakaba rero hari umukandida kabisa wakomeje kugenda atangaza avuga ati twebwe igihe cyose abaturage babangira icyizere nuko nahita nkura ururimi rw'igiswahili hano mu Buganda. Umukandida ku mwanya wa perezida wa Uganda Mubaraka akaba yakomeje kugenda atangaza imihigo ye, yagiye komeje kugenda atangaza avuga ko igihe cyose abaturage baba bamugiriye icyizere ngo yahita kura igiswahili hano mu Buganda. Mubaraka rero ahagarariye ishyaka rya CMP, ni umwe mu bakandida bazahatanira nyine ku mwanya wa perezida hano muri Uganda mu mwaka wa 2026. Mu mashusho rero yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, Mubaraka Munywagwa yavuze ko ururimi rw'igiswahili kabisa rutavugwa cyane mu bihugu bya muri Afurika cyangwa se no ku isi, ngo igihe cyose yabaye perezida kabisa ngo yahita arukuramo akarusimbuza ururimi rw'igifaransa ruvugwa hano mu bihugu bigiye bitandukanye hano muri Afurika ndetse no ku mugabane igiye itandukanye hirya. Akavuga ati ngewe igiswahili nahita ngikuraho, ariko akaba yakomeje kugenda atangaza avuga ati ururimi rw'icyongereza nirwo rurimi rw'igihugu, biri kumvikana ruzajya rukoreshwa ahantu hose, ariko aravuga ati ngewe nakongeraho ururimi rw'igifaransa hakuramo ururimi rw'igiswahili kuko n'ubundi rutavugwa cyane hano. Nkuko yakomeje kugenda avuga ati ururimi rw'igiswahili rwemejwe mu mwaka wa 2025 nk'ururimi ruhuza akarere binyuze mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ariyo bita EASN. Nibyo yakomeje kugenda atangaza avuga ati nibwo ururimi rwemejwe. Guverinoma ya Uganda rero yemeje ko igiswahili kigishwa mu mashuri abanza n'ayisumbuye kandi kikazajya kibazwa mu bizamini bya leta, biri kumvikana. Hanyuma we rero uyu mukandida akaba yamaze kuvuga ko igihe cyose abaturage bamugira icyizere kwamushyiraho ngo yahita akuraho runo rurimi rw'igiswahili ahubwo akarusimbuza urw'igifaransa. Ngayo nguko rero ayo akaba ariyo makuru akomeje kugenda acicikana anyura hano ku muyoboro wa Nine Media. Nimukomeze kugubwa neza.